Welcome to another edition of Inhloni Arts. Sikhona lapha phakathi studio. Lo okhulumayo umfana waphansi ke wagodla amnyama mahlabathana machisi ngomne simana bola phakathi maqhuphula injani ngobolo. Comrade Animal. It's your boy ngiphakathi khona la studio. I'm going with umculo werumba nomculo wedisco. Umculo werumba phuma ngaphansi kweqembu iJB Stars. Mr Q, the floor is yours. Salibonani bantu kundawo zonke lapha ngabe khona. Obulisa ungiqiniso Ncube ophuma phansi le emagusini amnyama kwelenkayi. Ongaphansi kweqembu iJabulisa Stars abaningi bayazi ngeJB Stars sebesiqhamulele lapha. Khona le magusini JB Stars namhlanje babukeli bale show esikuyo limsupport ubhuti. Ngapha sikamba lo Mawiza ikhanda lesinalo kuphela eZimbabwe ikhanda lodumo licula disco kwaphana Mawiza the floor is yours. Yes, sanibonani Theli Concrete Mawiza injani bantu bakithi nguye Mawiza lo ekhaya ngibuya eCaze eSewula la ugcina khona ibhasi kodwa kunabakhaya bami banye ngabakhohlwayo la ngikhulele khona eVictoria Falls khona ngale emanzini abilayo kodwa ibanda sithe qanda ngesintu sakithi. Siyabonga bakithi khona ngale eCaze la khona ngale eVictoria Falls limese kuMawiza. Namhlanje uhlelo esiphezulu isihloko sithi khona ngalo kwenzakala kubaculi isupport mhlambe kubaculi noma yini abangayenza abaculi ukuze bathole isupport. Yikho sisamixa umculo werumba wedisco ukuthi bathi basixoxele ukuthi ingqinamba abahlangana nazo especially kuma supporters ngabalandeli yibo abaculi mhlambe kukhona omunye abangakwenzi kahle ukuze bathole bengatholi support because ngendlela engibona ngayo especially umculo wakithi eZimbabwe angazi noma thina abalandeli sobukela phansi noma angazi ukuthi ngathini JB Stars wena ukurumba laphana ukuzivelele kumele wenziwe njani. I think usayidi lo mculo wethu lapha engubona kubalekile indaba yama promoters. I think kumele singene endaweni yama promoters lapha ngoba ukuze saziwe abalandeli babe sazi ukuthi sibe sivela ezindaweni ezihlukeneyo. So uma singathola ama promoters angakwanisa ukuthi abe esifaka lapha lalapha ngicabanga ukuthi kungaba lula akithi ukuthi sazakale emhlabeni. Wena mawukhuluma ngama promoters ukhuluma ngani ama radio station ngabantu abapromoter laba abaliqhatshayo ngama studio mhlawumbe khona umunye nje umlaleli ongazi ukuthi promoter yini because thina sikwendimeni zomculo. Most people now they are using social media to get themselves out there. So which kind of promoters ukhuluma ngabo? Ama promoters engikhuluma ngawo laba abahleli bemicimbi kakhulu. Abantu abahlela imicimbi ukuthi nxa bezohlela imicimbi besikhumbule lathi njengama artists amancane asafuna ukwazakala asakhulayo ukuthi besifake kuleyo micimbi. Yebo la kuma social media lapha singabe sizifaka lapha lalaphana kodwa ukuze sazakale kahle kumele ukuthi ama promoters wona la abahleli bemicimbi kube yibo abasifaka kuleyo imicimbi abayihlelayo. Okay, Mawiza wena laphana okudisco ngicabanga ukuthi the most generation yama 2000 they don't know music with disco ukuthi yini disco. Mhlawumbe awusibekele nje ingqinamba ohlangana nazo ucula idisco ukuthi uzivelele kumele ukuthi uziwenze. Idisco ngizokubeka nje ngendlela elula. Uyabona ukupromote njengoba umfowethu lapha nekhuluma ngama promoters. Mina I always tell people ukuthi ukupromote nje ukuthi uthathe nje umculo wakho uhambise ebantwini direct. Uyabona ngike ngakwenza mina bayakwazi abantu abaningi ngike ngayenza ama promotions amaningi kakhulu ngihamba mhlawumbe koThembisa Deep Sleuth Cosmos City kanjalo weba ama challenges akhona. Kunama challenges ukuthi mhlawumbe uthi i-transport vele awuna transport awuna sound but you need to go there, you must take your music to the people ukuze abantu bebekwazi ngoba abantu abakwazi ukusupport umuntu bengakazi bembone ezinto like especially disco. Idisco
ayifani nerumba ukuthi uyashaya amakatari. I-disco, it needs you to present yourself on the ground for people to see inobunjeni yakho, into yakho ukuthi uyenza ngayiphi indlela. Yabo. Okay, so manje imali khuluma ama-promoters, you can promote yourself by doing ukuhamba door to door, maybe street wise unikeza abantu enyamba kona abanye bedonsa izipika lapha. But emculweni wakithi eZimbabwe, mina I grew up in Zimbabwe, sisupport umculo wakithi. Kulabaculi abadumile sibazi abavelele, especially on the other side of our country. We grew up listening about Tongai, the late Alec Macheso, Nicolas Zakaria, Leonard Tembo, the late. Those people, besingazi support live, but we were supporting them. Bekuthenga records kusenzwana. In the other side, Wamthokazi njengoba ngeke ngawuzubingelela Mthokazi Nation. What is wrong ngeMthokazi Nation? Because me as a presenter today, I can tell abalandeli, no, we have a problem in that house of Mthokazi, especially ebantulini bakithi. I think maybe you agree with me or disagree, but ngokubona kwami JB uyithinta kahle mfowethu. Uyazi ukuthi abantu bakaMthokazi mina ngifuna ukukhuluma iqiniso njengoba linjalo. Abantu bakaMthokazi abaxhasana mfowethu, uyangizwa? Abaxhasana abantu bakaMthokazi vele kahle kahle into ekuthiwa uxhaso. Angikwazi ukuthi ihliziyo ezimbi umona usukela kuphi futhi uza kanjani nama ngikwazi. But into engiyaziyo yiyo leyo. Bafuna ukuthi bexhasa abantu bakwamanye amazwe, like especially phecelezi i-South Africa. Ama-artist la uzothola umuntu ubusy, yabo nje weseka abantu, ufida kanjani isisu sivele sigcweleyo kunesilambileyo ongakwazi ukuthi usifide. JB Yes. ufida kanjani isisu esinjani Esigcweleyo. Bagijimela Siyaleso esingenalutho. mina ngamanye amagama ngifuna ukuzwa kini lina baculi ukuthi mhlambe ngoba yini elisazi ukuthi abantu bakaMthokazi, mina bakithi ngiyipresenter kodwa ngizomana abalandeli bona laba elithi siyabheda njengoba lisitshela siyabheda ikhanda lakithi. Hayi Yiziphi izinto esingazenza ukuthi kuvuseleleke isizwe sakithi sixhasane, singenza kanjani? Engikucabangayo I think isinama ngoba kunye engiyaye ngunanzelele owethu music ubungadlalwa kakhulu ngathi kuma radio station akhona lapha koMthokazi. Ngathi nje manje kungathi sokuvela khona. Angazi ukuthi inkinga ukuthi lathi sisasebancane emculweni ukuthi inkinga ibe iyini ukuthi kungadlalwa ingoma zethu lapha lama ngazi. Ukuthola ukuthi kudlalwa ingoma zase South Africa kuma radio station asekhaya aseZimbabwe. Sizibuza lathi ngoba lathi sikhula nje yizo ingoma besizazi kakhulu ezase South Africa, sisazi ezakithi khona lapha. Angazi khona ukuyana bekudalwa yini. So ukuthi ngamanye amagama Mawizwa bekufanele ukuthi lathi senze njengamazulu lathi hlangana Zulu. Into ihlangana Mthokazi. Hlangana Mthokazi, uMthokazi kumele uhlangana. Into mina nginanzelela kakhulu ngoba manje khuluma so ngiyabe lokho nginanzelela nami ngithi noma namadoda lawa kumele ukuthi manje sithande into yakithi. So nine Hloli Arts la izini platform yokuthi madoda sizongixoxa la ku podcast. Sibatshela iqiniso futhi. Manga into ingawuphathi kahle Mawizwa emculweni. Maybe yenza ke eZimbabwe. Kuma radio station njengoba sikhulumile uJB Stars. Raise the voice. Le platform yokuthi uraise la voice yakho ukhulume ukuthi no into so yenzeke kuma radio station angithandi. Bese sizwe ngoba manje iphuma nali podcast izofaka emphakathini. Sifuna ukuzwa ukuthi umphakathi wona uthini. Yingakho namhlanje siqoqa lana kwabantu ngabaquli. Yebo. JB lo Mawizwa lize khona la ekhaya. Ukuthi sizoxoxela ingqinamba ehlangana nazo. Yazi ukuthi yona lento lena iqala futhi mina ngike ngibeke ngihlanganise nama promoters lawa abayibo mhlambe noma either abadlala kuma FMs or wherever laba promotayo
nabo man ngathi abasicabangeli. Yeah, baloku ngasicabangeli sometimes. Ngoba angeke ukuthi wena uyabona ukuthi okay nginabo abaculi nami abasurrounded mina in my country. Uye prioritize umuntu ole kude. Uthi wena ngoba wenzela abantu ababuya, yes ngiya understand ukuthi abantu basuke bethini bafuna bani, bafuna usibani umculo kumba wase South Africa ne, uthi wena you want to make people happy, uyabo. Kodwa ke into yakhona ngicabanga ukuthi mina inxele ngoba kumele ukuthi beqale bebheke phakathi ekhaya lapha ukuthi okay abantwana bakithi sinabo la abazamayo ngobani lezo. Umthokazi sinabo abaculi like now I cannot list them futhi baningi nawe uyabazi. Bakhona abangakwazi ukuthi behambe laphana bengena bedlala indima le bizodlalwa nguloya abambiza. I think vele yonke into eyadala khona lokhu ukuthi even labalandeli begcine bethanda ingoma zase South Africa ukwedluleze ezakithi. Ukuthi ezakithi abazazi bakhule vele kudlalwa eze South Africa lasemsakazweni lakuphi izingoma abazaziyo. So nxa sebekhuluma ngabaculi sebebacabanga abaculi be-South Africa kuphela. Wena uyabulapho ngoba vele ingoma zakho abakaze bezizwe emsakazweni, so ilo abanye bezizwe lapho abazizwa khona. But as long abanye abantu into bayithatha serious uma sebeyizwe ikhalamephi ku radio. Okay umuntu lo ngumculi into yakhe serious ngoba nansi ingoma yakhe yadlalwa ku radio station. Okay, right. Nyalizwa la esinye isilungu masikhuluma about charity begins at home. What I do understand lina njengabaculi sesibuya la guys, eZimbabwe there are some few musicians especially Matebelele ndasebevelele angithi esibabona impela ukuthi ngokomculo mabebiziwe asingeke sibabize ngamagama because ku podcast asinayo leyo mvumo. Kodwa ke esibabona impela ukuthi mabebiziwe kuyagcwala. Labo bacula bonke labo kwesinye isikhathi lo ngumbuzo ngibhekile. Banalilungelo lokuthi mabebizwe somewhere mhlawumbe bese ubona ukuthi uJB Star lapha ule talent kodwa kakavelele. Njengoba bizwe kuthiwa ngizocula eGwanda Township lapha ake ngidonsa uJB donsa Mawiza la kuzobanikeza kule mzuzu abazokunikeza banikeze ngoma 5 minutes ukuthi babingelele because engikubelieve na ukuthi umuntu fa umuntu ebantwini. Angithi mama wena Mawiza usumkhulu uyakwazi ukumfaka. So lento enjalo lina njengabaculi baseZimbabwe lonke kurumba maskandi yake likhulume ngayo. Yeah, sinokuthi sizame siphumelele kwesinye isikhathi, kodwa ke ukuphumelela kwangona kube yilokhu ukuthini ushithi umuntu wena okuzame naye u-understandile yini, kodwa iningi ali-understand. Umuntu angazibonisa laphana phezulu uyatshintsha bhutwami, uyatshintsha umuntu uyatshintsha. Uzobe sengathi nje noma ngabe like naphila lonke usengathi akakwazi, noma umnikeza ikholo iWhatsApp umcela ukuthi hayi ngicela ukuthi ungihase kanje kanjena, yabo nje ngabe kuthiwa mhlawumbe kuya ngami ngabe kuba ne-organization ehlanganisa noma ngithi ekhusela abaculi, kube khona ukuthi hayi okay umculwana niyambona kodwa uyazama, okay sibanibani nosibanibani ake nizame nani nimkhuphule kanjena kanjena. But manje lento lena siyenza as ama-individuals, so we can't do anything. Uzohamba emuntwini efike mina ukhona umculo wake wangisiza, ukhona umculo wakithi owerumba owake wangisiza nga-collaborate naye ku-album phela yaba impumela kwaba right, and then ngajabula nami ngabona ukuthi okay bakhona abantu abanye abasikhathalelayo noma ngabe sisazama ukuthi nathi siyipufuze, yabo. Okay. Yeah, hey, kwelami side angaluthola usizo olunjalo, but lusizo engilufisayo isikhathini esiningi ngathi abaculi bakithi asebekhulile laba asebedumile, umlanda manje usiyamcela ukuthi ngicela ukuthi si collaborate lapha senze ingoma noma eyi-1, uza kufuna imali azi ukuthi vele awunayo.
right, it comes to money, JB. You've got a studio. Yeah. Imali yami, because you know how to record. I think if you are collaborating with someone, mhlambe imali elizobe lifuna maybe lihamba half ubhadalele ingoma ukuthi record. Enye imali ifuneka liqala lipractice. No, imali abefuna khona khani ukuthi wena susukume wamcela ukuthi ngicela sicollaborate ngoba yena sedumile vele. I think imali lana ngekuthi yena udumile vele. Iyabe seyifuna ukuthi usumbhadalele ukuthi yena udumile. Wena ufuna ukuthi ucollaborate naye. Studio vele ngiyayenza umtshela ukuthi hayi mina indleko ze studio zizobhekana lami everything ngizobhekana. But yena khona ukuthi abuye azofaka ivoice yakhe. Yikho azabe ufuna ukubhadalisa. So what are you saying? You saying labo bantu asebedumile ubuyela kule igama likaMawiza lokuthi abantu abadumileyo masebephezulu bazimbulo. Alibeka igama lokuthi vele zimbulo. Yes, ngakubona umuntu manje dumile sesibone ngcono kulomuntu ophansi. Kunjalo. Ngithemba ukuthi abantu bakithi ezibapha badumileyo bazoyibona le podcast ukuthi namhlanje mina njengomcomrade Nkosana ngisho ukuthi noma ungandize emoyeni ayiwaphuza amanzi phezulu. Ndiyasizwa lesinibili ngisho. Inyoni lezi zibona zindiza ziphuza phansi. Phuza phansi. Bakuthathe bakubele emqondweni ukuthi noma udume njani ibale isifiso zokukhuphula umuntu hayi ngoba ufuna imali. Uthi lana umuntu mawusimbona sekubuye uthi lo umuntu madoda sikuzwe naye sekubonga hayi bakithi ngiyabonga ngithi lawo makhuthule ufanele ubonge. Ubonge yebo kunjalo. Umuntu mayethe thank it's enough. Yebo. So sikuyele futhi kwenye topic yena. What is more important ekuculeni imali noma umculo? Because nisebenza ngakho nomculo. Yeah. Ngathi konke kubalekile kodwa siqale emculweni. Umculo ngoba uyabuyenzela abantu nje. Ulezinto eziningi umculo vele ngona ngokwawo ulezinto eziningi ozenzayo kubantu. Yiwo vele ngathi yohamba phambili then imali izobuya ngemva komculo. So okubalekile umculo. Kunjalo Mawiza. Yeah, kunjalo vele. So ngivumelana naye mfowethu impela lapho. Sesiphila ku the power of social media. Right. Kula ku Facebook, kula ku TikTok, kula ku Instagram. And Instagram IG, kuna ku Twitter. Which platform linelibona ukuthi maybe mali ngathi lithatha music wendibe ufaka kulawo platforms ongalisiza to grow up because the social media has got a power. And it's very powerful. Yeah. Mawungathi uyabheka nowadays athi sisakazisila eSouth Africa. Ophakela umthakathi siqala ukubona thina nivala amashop kwaNongo simbona ku social media. He ran his thing through social media and that thing was on the whole South Africa. I'm just making an example. Right, into everything eyenzakala ngithi. So, lina JB Stars Mawiza. Did you consider yourself using social media as power to promote yourself? Yes, sikubhekile lokho kodwa kusase okwinto kwakhona kune long way. Kumele ukuthi engathi maybe kwelami side ngisase phezulu kwakho ukuthi ngikwanise ukuhamba konke kuze ngoba kubalekile kakhulu sibili ukuthi siwasebenzisa ama platforms ona lawo kodwa anendlela kumele uhambe ngendlela eright. Kunjalo. Right. We are going back Mawiza. Now this question ngizoyibeka both Mawiza and JB, but ngizobhekisa ku Mawiza. There are some content creators. Yeah. Asebevelile. They are part of art. Like umculo. Angifuni ukuthi ama content creators angibike wrong. But they can play a huge role to promote music was Zimbabwe. Those people, because abantu abaningi balandela amahlaya akho.
I never seen ingoma kaMawiza noma yakho JB Stars, maybe any content creator isenza into yayo idlala. What does that make you feel? Because I know you are using your data for yourself to watch that person, so that person must get paid with social media. I don't think it's isikhathi kumele ukuthi ike ikhulume nabo. Khona lapha nje ayikhona nje ukuthi umuntu angikhulume. Anti bazobuka na podcast. Maybe bengezwe. Because those people, they've got a powerful influence to the people. Okay. We have a lot of content creators, especially in Matabeleland. Yeah. Ngingababala, there are too many. Kunabo Eljoy, bebekhona oDladla, bakhona oShamendwana omoyo ngwakithi lwana phela post. Khona abo Tanaka Dube, those people that baningi nje bona bavelele with that thing abayenzayo. last mina into esengiyinake kakhulu especially kule platform ephithizela kakhulu TikTok. TikTok into engayinakayo kungaba mhlawumbe lemise ingoma ibe nje sebantwini nje mhlawumbe itrend ngibeke nje into trend ya bagijimela lana ngoma abantu bonke uzobona omunye umunye ufaka isithombe omunye kumbe uyayigida kanjalo so you cannot confront umuntu uthi ingoma phela you cannot force umuntu ukuthi athande into yakho. Umuntu kumele ukuthi into ayibone noma ayizwe naye imthinta ebese echazwa ileyanto leyana bese efuna ukuthi hayi ake ngiyisebenzise le ngoma noma ngabe mhlawumbe ingoma yakho ikuyicompose ukuthi wena yene uphila kamnandi umuntu uyaphaka nje udla kwakulo yabo. That's what they usually do kuma social media ezidlela nje ehlala ingoma yakho nje yabo into engisho or mhlawumbe uthe wena hayi imali into encane kimi imali ngiyayithola uyazivalela imali idlala ingoma yabo kodwa babebone komunye lapha ya bese ibisi trenda kanjalo. You understand? Yeah, I think babheka lezo ngoma ezitrendayo that part yoba abaningi abayisebenzisayo, so wena nxa ungenayo iphathi enjalo exactly kuba nzima, so kumele ukuthi umuntu umlande straight uyekhuluma naye maybe separate. Maybe those content creators and they are using ingoma zomunye umuntu, but most content creators akithi especially in Zimbabwe, when they are using ama songs, they are using ama songs abantu abadumile. Ngike ngabona kodumeka Clean Nation bayenza nayo yonke bagijima bayenza ngani uyabona lethi ngithendele unjanja right, but kunabaculi abaphansi abaningoma impela mayingaphikwa ngomunye umuntu opowerful special content ayisebenzisa into emnandi yayiyiza ingoma lento ikhona umculo wakhona kodwa phansi ayikike nje azamuyibeke ebantwini abantu bayamukela because abantu they believe on amahlaya kanti content creators ngabantu abenza amahlaya kuzoba buhlungu because if I'm saying lithi bazothi nyabathuka but bayenza amahlaya vele so they can use ingoma zakithi bomthukazi ukuthi abantu ba-attracteke because the idea is to revive our nation through music, content creation, whatever they are doing. Manje abantu laba bakha phezulu yazi ukuthi basengithiwa yini noma abe kuthiwa ngisazi isinto yazi ukuthi sometimes ukuthi umsukela umuntu umlando ukuthi ngicela ukuthi ungenzele kanje no angeke umlande live but sengisho noma ngabe ukhuluma naye ngefoni usungakhuluma naye umuntu but abe silent engakuthathi mhlawumbe ngalento ngendlela wena obulangazelela ngakhona ukuthi ngifuna ukuthi umuntu lo angisize kanje umuntu uma ungabona ukuthi vele unama followers even na ku TikTok or wherever uyamcela ukuthi ngicela ukuthi umpresentele into yami le mhlawumbe uma ungakwazi ukuthi uyenza something usebenzise ne or ingoma yami mina I tried it omunye umfowethu yazi ukuthi nganazela ukuthi sometimes ukuthi uzipost emuntwini sometimes ugcina usuluza ithemba it can kill ilokho nje nini ithemba lakho kuyakukhipha ku platform ukuthi uvele right ku platform ugcina usungathi wena hayi
into oyenzayo wena unama-doubts ngoba susala uzibuza ukuthi umuntu lo ngimcelile ukuthi ethi kodwa waba silent. Uzozibuza wena ukuthi kanti kungani umuntu lo ufuna imali. Hayi phela uma ngabe kusetshenzwa ngemali siyakwazi, kodwa-ke kumele ukuthi na kube nama-stitches ukuthi hayi okay la umuntu naye akhuluma kubeke la esithombeni ukuthi so it's not easy sometimes. Yeah, njengoba papa besikhuluma ukuthi but the idea ukuthi sithathe especially the Mthwazi Nation or the music whole of Zimbabwe into world light yabona. Okay, la njengabaculi JB Stars mawungabona ukuthi le content creators esidumile popular mlando khulume nayo umuzi mayethe cha uyethe cha kodwa uke wanjani wazama uyabona kubalekile ukuthi sizame umuntu usungamjaji umbona le kwesikhathi umsaba uthola ukuthi umuntu wakhona akanayo lenhliziyo elabanye abantu kanjani wahlangana nabo mawufika kuye athi hayi nami ngasizo ngomunye umuntu njenge-content creator ufuna ngisebenzise iphi ingoma azimabelungu zakathi hayi kodwa le ngicabanga ukuthi ingafitha kwinto yami ezoyenza uyabona. Yazi bakhona vele abantu abanjalo abanenhliziyo ezinhle ezivulekile ezimhlophe ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi umtshele ukhalazi akuzwe, but most madodaliza ngisola most hayi mina abantu bakithi esindebeleni angikwazi ukuthi umona ngwani most vele banomona. Ungabona umuntu akona senqala into ekusiza konja nkula une-benefit ayifunayo, hayi nje esikhaleni nje, hayi njengalabo ukuthi phela yazi ukuthi into eyenzakala la eSouth Africa mina I've realized ukuthi iyanikeza i-strength kubaculi abasha. Yabo ungabheka abantu abafana phecelezi uBig Zulu ubhula abaningi kakhulu neze abanye begcina sebengathi abamphathi kahle sebemkhuluma kabi ngahamba khona, kodwa-ke baningi mina ubhuti uBig Zulu abasizileyo ngibhekile. So ngiyafisa ukuthi ngabe nakithi esindebeleni uba khona nje okwazi ukuthi aphakamele labantu abangabe mhlawumbe bephansi ebakhuphule. I wish ukuthi kube uba khona, but ngenhliziyo zethu hayi mina futhi angizibali lapho, neyami inhliziyo inhle kakhulu mhlophe, mina angeke ngibe kanjani. Right, ikhona into la engifuna ukuthi ngikhulume today. Ngembone ebaculini bakithi kunembala JB Stars, especially abaculini berumba. I on disco I think kule kunzima ukuthi ngikhulume because I never seen imbala disco. Kuma rumba I've heard abantu kula People Nation which is it's lento ibisenziwa kakhulu kumaskandi labo People Nation, abanye bagqoka green, abanye bagqoka yellow, abanye bagqoka ini kuyimfanekiso yamaqembu nama supporters. Okay, lokela kuhle because you are singing ngabudayisa nempahla ngithi kwenza umculo akhuthazeke, but kulokunye ensuke ngakuthandi because nyambone ngumbuzo nje ukuthi wena ngathi JB Stars usemcimbini wakho ubona abantu begqoke ama-t-shirt phecelezi ngithi maybe akamawizi uma umuntu ongekho, uyabona ufila njani? Okuyinto lokhu nalami ngokubona kwami ngakubona yani kulomthelela ekubulaleni support yithi abaculi kakhulu, ngoba into lana iyenza ukuthi abalandeli babe le-boundary ukuthi okay thina singaba ngapha ayisibo bangapha. So umuntu vele nxa esethengwa ngale kusho ukuthi nawe sokumele kube nokwakho kuyisiqumbinyana nje kuncane, but ngabe into lana ayikho umculo uyi-one, umculo uyi-one, kungabi lokuthi lo ngwangale lo ngwangale. Bonke abalandeli nxa kuthiwa i-JB Stars kule JB Stars laphana bonke abalandeli babone belapha but lokhuyana kuyinto kwempahla khona kuyana sokwayenza ukuthi abantu behle bezitshela ukuthi hayi mina ngiwangapha angisowangapha, ngoba le mpahla uyathola ukuthi ezangapha babe bengazithengi bethenga ezangapha kuphela. So ngamanye amagama ingumthelela omubi kakhulu ekutheni ngoba we are not a big nation, especially in Matebelele. Yes,
we are few, right? I understand that. Kusho ukuthi into yempahla futhi nayo inomthelela ukuthini isupport abaculi abancane bengaveleli. So kumele ukuthi uma ufuna ukuvelela uqala ungene khona ukuze udabuka phakathi. So ngiya-understand lapho. Manje lokhu esiqhubeka nje ngohlelo lwethu baculi njengoba namhlanje ngeke ngatsho babukele ngathi ngiphethe abaculi sikhuluma kakhulu ngomculi wakithi, hayi ngeruba kuphela, hayi ngedisco kuphela. Is either ucula umaskandi useZimbabwe, is either ucula ikwaito, ucula ini elonke umculo. Yini le eyenza ukuthi umculo wakithi ungaveleli udume? Bakhulumile uJP Stars uthi ama-radio station adlala music kwe-South Africa more than music wakwamthakazi. Okay, kulama-studio la ukurekhoda khona, do those studio register somewhere, or ukuthi maybe ma-urejistile like isikhula thina bekule Grammar Records. I-Grammar Records, everyone who was recording at Grammar umusic wakudlalwa ku-Radio Zimbabwe, ku-Radio 2, right? So kulama-studio linawo JP Stars, do you register it somewhere so that i-radio station can access i-music oproducera abantu through it? Hayi, okwamanje ama-studios amaningi akho registered, sokungama-business nje abantu abazenzela wona emaceleni. But in future, do you consider yourself maybe one day to travel to Zimbabwe? Because I've seen some other men, they open a business in Zimbabwe, in those radio stations, and say, okay, well, I've got a studio, I'll be recording people, everyone is welcome. Remember, even if but I want the support from you. Like a radio station, when someone produces, I bring the music in, then you take music to the people. When that person started to get royalties, then everyone is benefiting, because in social media, when stations book on social media is benefiting something, your studio is benefiting, the owner of music is benefiting something. So into enjalo Mawiza lingayibeka emphathi. Yes, I think lo kana vele kubalekile, ikakhulu nxa ukuthi ususekhaya usukobulawayo khonaphana, vele nxa umuntu ole studio sokumele ukuthi uzame ngazo zonke indlela ukuthi studio zakho register we studio esebenzisana nama radio stations. I think lokho kungakusiza kakhulu ngokwazi ukuthi ufake ilokhu nje abantu mhlawumbe kuma platforms onalawa. Yeah. You know why I brought this thing up? I realized ukuthi ama-radio station akithi eZimbabwe, they are playing more music from Mashonaland than Matipelelen. In Matipelelen, they are playing South African music. Yeah, yes. And those South African music that they were playing, yileka tibuya ukugala studios, yes, Gala's music studios. It was registered, siya dissolve. Ngesikhathi senekade register abaculi abaningi ekade baproduce. So I realized maybe bona kulama studios akhona eZimbabwe bebengawuthola umculo osuka kithi, because remember i-radio station is a registered thing. Mawubuya nento engaregisterwanga, but who are you? Ubalethile music, we're gonna play this guy, who is he? Yeah. So maybe they also need information yakho ngokuphelele njengomculi, so that whenever babuzi ukuthi okay, what about this artist, bekwazi nabo ukuthi bebachaze. So esingakutsho ukuthi khona lokhu ngiyabegqugquzela nani baculi bakithi Mawiza, JP Stars, amaqembeni maybe kuyafuneka ukudinga ukuthi register ngazi noma register. Yes, I register. Yeah, because register. I've seen ukuthi kuthiwa kule nini engayibona ikhulunywa ngabo Brema labo Mathi eZimbabwe lebathi what board of music something, ngeke ngabona enye video isho kanjalo. So I register my musician. Yes, I register. Uzimura. Yeah, Zimura. Yeah, kuna ama channels akhona. I remember
khona igroup esikiyo njengabaculi kodwa abaculi basekhezi. uDux Junior wake wakusho wathina abaculi abalethe ama-lokhunjenini ama-details, then he was just willing ukuthi a-assist yabo into kanjalo nje. I remember uma usukhuluma kanjena, I remember about that eyisho laphaya. So liyabona ukuthi ngamanye amagama nani baculi bakithi silithanda sinje, so you need to go there. Yes, athina si-register ezikho sokunezikho manje, but zenza same thing. Kanti zenza same thing nezimo. what about ilokho nje uma ungabe uregister lapha and then angikho sure akulinki to ilokho nje nini angikho sure uma uregister, but into engiyaziyo ukuthi uma uregister kuzikho awukhona ukuregister futhi kuzimo, kumele ukhethe one. Ngakuzimura awukhona ukuregister kuzimo. Okay, so I think abangakwaziyo sebeyakwazi ukuthi mawufuna umculi you need to register. Then sesibuya kule manje ehlupheka kakhulu izathi kunathisa manje, because it's where by la esirecognize khona abaculi thina njengabalandeli. Okay, ama-awards kulama awards abakhona abaculi, ngeke ngabona futhi isiningi sokuliwa lapha takurumba music, angazi kwasokuvotwe njani, sokufihlwa amavoti kusenziwa njani. So ngifuna ukuthi nibone nje abaculi ukuthi ama-awards libona ngathi ahanjiswa ngendlela right. Ama-awards le iyahlupha kakhulu manje, ngoba vele ungabona kuthiwa kuvotwa ngemali, into yakhona ayikho straight. Ngoba mina ingaze as long nginemali ingoma yami ngaze ingekho right noma injani, as long nginemali ngakwanisa ukuzivotela ngimi. Obvious. Or uthenge nje family and friends. Watshela ukuthi so uyabona ukuthi into yakho niyabe ngasekho straight, akuseyiyo liyani ukuthi i-award lena has been given ngokusemthethweni ngendlela umuntu asebenze ngakhona. It end up not like that ngendlela okusuke sokungakhona hayi. So ngamanye amagama lethi ama-awards alubutsotsi kakhulu. Yeah, obvious. Kakhulu. What is the purpose of ama-awards, if I may ask? Especially Mina I don't understand, especially kubaculi. How does awards work? Sebenza kanjani? Ama-awards kumele asebenze ngendlela umculi asebenze ngakhona. Kube ukuthi kubhekwa indlela umculi asebenze ngakhona. Kungabi ukuthi into enginanzelayo ukuthi ama-awards wona la asenziwa abantu babe sebekhanda imali lapho. So akuseyo la ama-awards aqondile. Akuseyo la aqondile abheka ukusebenza komculi. ukudiza yikho sokwaba iproblem, ngoba phela manje mina mangakuthiwa mhlawumbe kunama-awards ngiyakwazi ukuthi ngikwazi ukuthi abaholi bawo lawo ma-awards ngibadize ngithi hayi ngicela ukuthi kube kanjena. That's what people they do always. So kahle le nto lena iyafana cishe ifane nelokho njenini inobupolitiki phakathi kahle kahle. So mina ngu-understanda kwami when ngesikhathi sisakhula ngangi-understand ukuthi ama-awards angithi i-music modlalwa kakhulu kuma-radio station, madlalwa kakhulu ngabantu, then kulama-shop la adayisayo. Uyabona abelungu kusebenza abantu music lo ukuthi uma kudlala music so bafake imali ukuthi bakwazi abantu ngaleso sikhathi be-advertise into zabo. Then when the year ends kuma-radio station okuqoqa ubheka ukuthi wuphi music odlaliwe kakhulu ya even emsakazweni. Then kuzokuba nama-sponsors asponsor those awards ukuthi okay umuntu uma wina i-awards ethile, maybe King of Sungura uyathola imadlanyana ethile because of ukusebenza kwakhe. Manje nowadays I don't know how the awards work, because here in South Africa I've seen kulabo Rumba Music Awards, ama-Qhaweni Ntaba Awards. I don't know how those things work. When I music okubuza ukuthi akhona straight yabona lokho ngivota WhatsApp lokho mina esithi useless, abanye bekangisola but I've been declaring it useless thing lokho kwama WhatsApp. Hayi yazi ukuthi there are some awards angena benefit
nawe ubone ukuthi hayi phela la okay yes kuyabe kusebenza ngendlela ukuthi nalo mqali wakho yena uyabe sazi ukuthi yena yakhe benefit yini yedwa yezo hayi nabaculi orona yedwa yelakhe isayidi. Okay. Bakithi siye abantu bakithi la sihleli labaculi mhlelo Mawiza ngapha kwesokudla ihlelo JB Stars ngapha ngizombiza kanjalo Mr Q Ncube. Right Mawiza. Manje sesize endabeni emqoka engifuna ukukhuluma nabantu la. Utshela abantu Mawiza ukuthi wena uMawiza ukhulele endaweni eso utholakala kanjani? Umusic wakho utholakala kanjani? Mabe funa ukuthi bafike kuwo. Alright. Lama uthi ngiphuza amanzi. Angazi nami wayi ingathi inginathisa amanzi le. Sifuna ukwazi phela Mawiza. Alright, bakithi mina nguMawiza Mdluli. Ekhaya vele ngidabuka eCase. Esigodini endaweni okuthiwa kuseSewula. Kodwa ngakhulela eVictoria Falls. Izifundo zami ngazenza eVictoria Falls. Ngafunda eSewula impela from grade 1 I think up to grade 5, then from there I escape ke. Ase ngibona ukuthi hayi indawo engifunda kuyo mina vele ayingifanelanga. Ase ngithi hayi ngcono ngiye endaweni engifaneleyo nami eVictoria Falls. Ngihamba ngafunda kuphela nokupasa ngapasa futhi. So umculo these days ngicabanga ukuthi abantu bayazi ukuthi vele sitholakala kuma platforms zona lawa ku YouTube, nowadays TikTok nakhona futhi you can aid TikTok yona iyaxhumanisa kuphela then bese sikunikeza mhlawumbe ama link ukuthi ayingena lapha ku YouTube usuthola umculo wethu. Right, nginguMawiza nginje mina ne kuneqembu engihamba nalo lama Hot Girls. Kuyimanje sungasho uthi Mawiza and Hot Girls mawusearch lapha ku YouTube okanye uthi Mawiza Mdluli. Yeah. Noma ngathi nje Hot Girls umsebenzi yakho uzoyithola nje angazi ukuthi okuyabe kubalansile ngiyenzela ukuthi lapha ngibike ezothi nani nikwazi ukuthi ningathi asitholi information abanye balokuthi asikutholi like ungathi ama Hot Girls abanye balokuthi uvele osisi labana abasebenzi kusuku bake batsho njalo balahleka abantu. So kuye kube ngcono ungasebenzisa uthi Mawiza and Hot Girls okanye mhlawumbe uthi Mawiza Mdluli into abo uyidinga lapha uzoyithola. Okay, siyabonga uMawiza uthi yena mali mfuna bakithi abantu baseKezi labantu baseFollows la leZimbabwe yonke jikelele. Why ngiqala ngithi abantu baseKezi ngithi abantu baseFollows kula indoda le dabuka khona ngithi kumele limeseke kakhulu limkhuphula umuntu wakini kuze lezi izizwe zingene nezinja zimkhuphula. Right, JB Stars emagosini amnyama phansi khona nokunyambambili Nyambambi. Hayi usixoxele lapha ukuthi impela abantu bakuthola njani. Hayi mina sengichazile igama leqembu. Mina okwamanje ingoma zethu zitholakala ku YouTube kuphela. Okwamanje ku YouTube ya search uJabulisa Stars. Yazithola zonke. Kule link ethi Jabulisa Stars official channel leyo ngendala engasasebenziyo esebenza kwamanje nguJabulisa Stars kuphela. Yilink okumele abantu bethole khona izingoma ku YouTube. Zisatholakala ku YouTube but sisase busy ngamanye ama platforms ukuthi sitholakale kiyo wonke ama platforms. Yeah. Iko lapho sitholakala khona kuphela. Khona le eJabulisa ngibuya eJabulisa endaweni abathi abasejabulisa bazi kuthiwa kusemapostolini. Okay, siyabonga lapha bantu bakithi. Ngiyenzela ukuthi bona la abantu libakhuphule. Like libonisa umhlaba ukuthi lathi singamandebele singabantu bakuthokazi siya njani.
siyasapota. So manje madoda litholakala ku YouTube, alikangeni lina ku Spotify, alikangeni kulamanye ama platforms. Yabona lento lena esikhuluma ngayo mina yazi iyangihlukumeza. Yabo nje sometimes kulokuthatha into uthathe easy. Yamazi umuntu ukuthi uthatha into easy yimi lo. Kudala lokho besha abantu bethi hayi zifake ku Spotify. But ngizozifaka manje ngoba vele nje ngathi sengine pressure. Phela ayikho enye pressure edlula ngale ukuxoxa kanjena ku podcasting, and you have to tell people ukuthi wena utholakalaphi noma umculo wakho utholakalaphi, and then yabo ngoba remember to manje ku Spotify and now ngekuyidlala utry. Yeah, obvious. YouTube ine disadvantage futhi manje ukuthi angithi yabona ukuthi iyafaka malokho nje nithi uma ungaphuma laphana you can't be busy on the other platform yelokho nje nithi ye social media. Kumele ukuthi concentrate kuyo. Yabo, so abantu banokukhala ngayo vele mangi batshela ukuthi bedlale khona. Bantu bakithi khona la siphakathi kunhloni arts njengoba bengeke ngatsho nje ukuthi bakithi silamadoda la acula kakhulu umculo wedisco lomculo werumba. Besikhuluma ukuthi nje siyabona ukuthi lapha eZimbabwe abaculi kabanakwa ngendlela efanele. Angisho ukhona futhi amanye ama-artist ngoba sikhuluma nge-art lapha abanganakwa ngendlela efanele. Mabefuna usithola khona bazidinga kunhloni arts, bazidinga kuphidiwe media, uphathisana Dube Media laphana group, bazosithola yonke imininingwane ukuthi noma mangabe befuna ukuza la podcast sizohlala phansi sikhulume bathi uvo lwabo, mhlawumbe ingqinamba abahlangana nazo kuma platforms naku support ekhona emhlabeni jikelele bayiphumele obala. I-studio sihle impela lesibona, i-studio sihle kabi. Siyadinga ukuthi abantu bafike kuso. Siyawenza futhi ama-video, music video, siyayenza futhi nama-drama, ama-short stories. Bawuthi khona into ebhalile emnandi ufuna ukuvelela, uyabuya khona apha eNhlonikazi usithinte sikwenzele. Madoda kithi hayi sizwile impela lapha kuxoxwa, siyalizwa impela. I'm sure labantu ababukeli bazwile. Nangu-ke lapha okusalelayo ngingizwa likhuluma kuthiwa yi-collaboration. So ngelinye ilanga maybe siyabe sikhuluma kwapha nami ngikhuluma kwapha limbiza lithi selike la collaborate disco and rumba, sizwe ukuthi kanti imali ihlanganisa kuphumani ya ngoba ngesinye isikhathi umusic kuke kudinge ukuthi sinjani si-revive njalo sihlezi abantu mhlambe mase siya kubalaleli sizozwa ukuthi abalaleli bazokhomenta bethi ngelanga lokuhleli sikhuluma sithi abalaleli into abayifunayo yini. Kwesikhathi nje abaculi maybe kuyafuneka ukuthi like lizwe ukuthi abantu yini into abayithanda bafunani before lisenzile umculo. Angithi ithenye ingoma yaculwa ngomunye umdodo okhuluma isishona la Alec Macheso uthi ingoma yesishona but ngizoyichaza ngesindebele uthi ande impilo tipe abantu kusha kwenzebe uthi asambeni phambili sipha abantu kudla kwendlela. Tisazibi zethu chetu kulethu kuvunga chetu kana tavunga takadzika vanhu vanozhawo ndiwe wachadudzira ngithi uthi thina asikwazi lutho masikhamba siyapheka kuphela mase siphekile siyabaphakela abantu masebedlile yibo sebenjani asebebona asebezokutsho ukuthi hayi udla lokhu kunjani kumnandi noma upheke imbozi. Yebo so isishona lesi noma ngabe ngiphazamile kodwa bazotsho ngoba I never been in Shona but I was supporting the music with Shona. Now the challenge one, the last question is Zimbabwe mina ngiphaka but ngizofuna ukuyizwa kini baculi ukuthi yahlupha linabo abalandeli ababuye eShona leli ngesichi yazi ukuthi kunzima ukuthi usho ukuthi unabo noma unabo ngoba asikaze mina njengamakazi ngayenza i-performance esishoneni, so it's not easy to identify ukuthi okay nangu umlandeli wami lapha esishoneni. Kodwa-ke ku-TikTok mina nginokubabona bangifollowa nje futhi abanye. Yazi ukuthi sometimes mangabe mhlawumbe ngifake into izingoma soro yabo bese ngithi ngiyabheka ngiyabona ukuthi phela lo muntu ngisishoneni lo. Kodwa nje abaculi siyabadinga nje noma ikanjani yabo, noma ukuthi umuntu umshona umdebele yini noma nje kanjani Tonga whatsoever,
kodwa ngeke ngikwazi ukucula ngesiTonga ngoba ulimi lungagoqana. IsiShona sengasizama ngoba lapho esifunde khona besinawo amasho. Yebo. Mina ungabheka vele ama-albums ami, I think uma ngingaphambanisi senengoma ezingu-3 ezesishona. So bengisithi uma ngisenze i-album ngifake ingoma eyi-1 esishona, senze i-album ngifake ingoma eyi-1 esishona. I think uma ezingu-3 ingoma ezesishona. So yeah, from kuzona lezi ngoma kulama-comments engathola sile suka from esishoneni ayencoma, okuthi ukuthi ayi ngilabo abalandeli from ngale. So balandeli music knows no boundaries, right? Kunjalo. Wangilethe le question ukuthi lina balandeli besishoneni, ngifuna ukuthi abantu bazi nani baculi, lingathi mase licula laphana thola usucula kabi ngesishona ya. Because I've seen most yabaculi even in Ishona on Ndebele, they go into politics, which is that thing is killing the music industry. Music knows no what boundary. Emsakazweni ekhona eZimbabwe manje uzoyiwatcha le podcast, siyalicela ukuthi lidlale ingoma zabaculi bakithi abadumile labangadumanga. Amavukani umuntu ofika izolo umdlale nini, but enginalwazi ngakho ukuthi maybe imsakazi yakithi eZimbabwe ayitholi imculo yamavukani ngoba umuntu usuke engarejistanga. Angazi noma mawizela ngizwe. Yeah. Kuba nzima. Bakithi siyabonga ukuthi lisimamele khona lapha libe kahle emakhaya. Wona lamadoda azobuya futhi ngelinye ilanga esizokhuluma. Siyabonga siyinhloni artist Danko. Siyabonga.